A friend in Donko, be a Commission on Human Rights and Administrative Justice. I charity affair strategy. I'm not a public education officer. I will district. Child labor and child abuse cases are back in office. They didn't really. I have so many in saying 25 cases. Child labor and child abuse case no, I will be 10. Na enam so ma yetu mu na mo bebre yakọ nkuru mu asori dem mo ene me yama ya bebre radio so any information centers akọ public education e wo kon na bia aya na side media ko so child labor na child abuse ko so ye issue so mo fry di won ko issue so na di o ye dumaden di mo net e wo achemade bato e sene river ne so ene tatu batoni nsu a ben ye nyina no say dwumade a nkwa no fm affect o school ni o makomode na de sa ho biem ye o mo de mo ko mfunfum ko soasoa mfunuane ba ye ni ja ene so mo se school da kra na ye de abofra mo ebi say dwuma na de sa ho biem ye mo fra edru school da kwa me da so biada kuada na mofra no wo dum eswa niematon na arehosem no se de ni nyina wo ton ade ni nyina do de niema no so ana no ema no 5 Ghana cedis na se jini ana bae no beton we kakra ma akra no de akra ni kofi ene na ode ko fi akọ wo fi no de agba kon no da yesa to so biem ye omude fuel petrol efra paint bi amo de ka baye na ho amo de mark na mama fra no kan baye no ma wo nso ya de a chemicals ne nyeme wo me ha mo fra no nti ye nam sa nyeme ni sa nyeme ya ye hu se ha mpre am ye tu ana mo bibri last 2 years ye ko achemade bato ho na sa nsu ni su dwumadi ne koso pa ye ne ahemfo ene assembly members ene ko manu nyina hia e kire wo mu faso de e wo school so ene niema ko school e beboa wo ama onya so faso bebre nti ama abras enko e crash ibuso a etu ho na mo ama ye ne lasi ene memko ene sorry SD Pentecost ene penifo wo ko imu hia di nkomo bebre na de ye hunu pa de se abatan no ene nko manu ho yi e ba won school se mo a edru kuada say egada mofra opie free school mu e be twi truck twi baro e be so abayire e so ageni no e ton na ya ha adwene e school da say amakwan say makwan sa de ne koso ko ma ani nyina mu no na pomodin titiri so na affect na yinya case bi e wa chemade bato a ba mofra ye de ne ko share issue ma bi e ko share ne yema ya human rights DH e dey abofra no ko hospital ye operation e dey how bebre na ba akra no I say akra na de ne ho a ya really no school mo fa bebre ne do wa ko school e okenkwase nkran so a edu time a omu ne nam krom omu nko bebia na omu yes sense condemn sense a ofo na ni won so nti omu ne nam omu sense condemn na omo eye enema emfata na abofra bi nso ne fada ewo nsuo na no de ne kwafu ema ori ne kobubu jama ija wo nani dua ne bi wo nani ma ye de ne ko hospital usunya human right a di echi di abofra ko usunya ko ye no operation amen ne abofra ne ya he se onko efum bi mana onko okra na sidi na obetina kwame dance na wa ko school tie na abofra no ko school emu bebre na ya bo mu a ma fa yensem a ye ne teacher fo ne Ghana Education Services so digita ho ama ona wo fo no ani ko ho ama won school sem no ewie ti ade shega ye dey share ne se ye be ti ensa fra ban edimoku ona ekebie wo NGOs ne timamufu a wo pepa se wo boa na ye mmofra no etimi enye school mu kwan na won twi ho free sa nyime na penifo se wade aye na wa na waye ti e besre
obi bia wo pepa so obebua nkra no krata asem because my friend bi wo ha opon school na okubunku fie na school nkra onko na odi djume bia mu abofra bi wo choba school da oyi nchanse a wo nchanse mu na je se ubusa na sika obenya de atom krata ana ode beto ni school hu ne menti na odi se ti ebe se NGOs abai mu mpanyimfo wona ekebi wo so mo maye mba no mba ye ha yeso ye bama mofra no enya school mu akwenya mpempi no bibi sa no sabofra no ene eye niema bi wo fi na oye ye de ne fa sa ayakaya di mu a ye fra wo fo no ba ni on kasa boko so se de be ya sundue bebe fie woni mofra ne ntem ye wa bofra bi wo so a ye ya so ye ne kasa emunya no ntia ase se onya school so mfa so na dia on fa buo ne ni die ma ne na wo fo se de be ya na wo fo so ne be ba na ye eba sa bibi sa bofra bi bibi sa yetimi refer ma social welfare ana se bi ni wo ha me fra wo fo ne ni on kasa na ye de futu bi se de ma bofra ne de ama no na ono se bi eja ne abofra bi si atena the best way abofo bia se nyangopon e de abofra ne ma se e wa waja pade na wo hwesu yi a we nya so fa so da achi na abofra bia so e wo eja e wo na se be sha wo fu bia se wo mo wani ko mofra ne ene mofra na wa ba no mo ahomete nti se wo anya akoma ana pepa se wo ni wo betena ase awofo a won ha wo de ebufu tete won a me fa bra boni bi so nti e be sha awofo bia se onya pepa no onya akoma pa mo ne mo ma no betena ayo akoma pa e be se abofra bia wo hwe ana babu bia se onya problem bi sa e wo fie se ne maame ana na awofo ha no e de ejuma dene ana ejuma bro ne so ana ejuma ye de be mama e be se ne sukumbra omra me boya mane obi bia so a wo mantem wa hu se awofo bi de on ne ma no fa sa ha wo mu a e ma mo fra nya sukuu mu akonya no on famra human right na ye tu mu ana en kra be brain so ebi wo kua da ye ko ejom eko kise nkra de wo bai nkra be 35 nkra no ebi wo kua da no na omu nko school no mo ejom a mo twetwe ye ya hwe ma ye frefa wo fo nyina mo bia ba begege ne de e ma ye hwe ma wo fo no ebe omo so enya ahode na hwe ne ya so hwe ma ne ebi mo wo school mu a ebi time a ye so ye nya eko ona na o se wo ha e bom ko ho ne yakọhwe akra no na ya hwe se wo school ma mpa ti eno so ya de a yitu ho na ho pa